option mashaka nonto kamba namba la mina to kumel kona kanong no kwena kanelo gingirkani na mina mandla le gere gingirkana ko mashawa masolo kwile kwile ni namani please Sangani welcome aye those mikona ifukile njani na hayi kona man ere na vayingisele hello niku hayi niku hayi eso so miftimus ne ko Prince Sangani imani Prince Sangani uma kwini Prince Rangane i producer kuti artist takwahamba Xitsonga Xivenda Xizulu Xitswana hambi ku ri xilungu xo xinene na xilungu xa biwa se Prince Rangane i munhu loyi a humaka ka xikulu nga kulela ka xikulu etshaveni ku chami mi dyondza kereke ku chaya ni dyondza kereke lexi a xi humelela i ku ni munhu loyi nga kulela ngopfu kerekeni mara ku chaya ni swi dyondzini like ku ri mina Ernest Phigiri na Pet Phigiri a hi ri le ka age group yin'we so then i swilo leswi a hi rhandza ku tlanga tinghoma ta vo Street Stage vo Platform 1 na vo ku na ngoma yin'wana ni yi rhandza ngopfu ya Sport Stage ya ku ngidina ngokulawula ngo that track ngoma leyi ka sungula ku tlanga keyboard yona na leya ya mi do la do Jehovah miredo anthem kuna munhu ka nga yitive kwale abri Brenda Fassie abri Brenda Fassie it said then ni ya no chiko twala ni ya ngopfu ka tingoma ta Peter Tennant ni tlanga codwork leya ya Peter Tennant la ni nga tlanga kona evident bo ankelo ba ha hi mfuhari we wa tlanga i fanele ku ya tlanga kereke se u kuma ku i forma band na vafana va ka Phigiri va ka Phigiri vo Ernest vo Pet i forma band na Norman leswo a ku ri na keyboardist mbirhi a ku ri na guitarist then na drumist African tlanga hi trainer no sister Esther khale le ndhawu kambe n'wina mi huma tiko rin'we na Esther huma tiko rin'we ka Xikwembu kula xikambi ka hina ti tele ngopfu mina ni huma aka homu a block 15 ka Makosha over le tshama a mugangeni ka Mngoni yena tona mara leti ka Xikwembu ti tele ngopfu ti tele swinene and I tivana ti artists sa swi endla ku hi tshama kha hi vakelana swi endla ku explore se ku producer i swilo leswi mi nga xikolweni mi ya dyondza kumbe kwala a mi kha mi practice va mi do kona mi nga ve mi byela ku you can do this thing kahle ku producer ni ngo a swi dyondzeriwa mara swi swa music na swi swa tikatara ni vi ni swi yelana ni CJC ta Crown a xikolweni ni a swi endla mara ni swi endleni kha ni swi tiva ni wena swi tiviku a ni va ni kha ni swi tiva ku na students swo tala ni hetelela va ni kha ni swi dyondzisa okay leswi endlisa leswi na leswi endlisa ku fana na sweswi na ri busy na la xikolweni lexi nga la henhla okay ku humelela a swi heli kahle ku dyondza mara ku khoma dyondza ni fane dyondzisa ti-student tin'wana a swi heli va vurimi vatsonga va ku dyondzo a yi lumi nakona a swi heli leswo ni vulavula hi ti-album ta n'wina Bot Prince tele ngopfu loko no hlaya ti vona ku na box yin'wana lawani tele hi ti-CD na ta n'wina la tele ni khome 6 wa ti-album ta Bot Prince ku na leyi nga thwa Mariana yi ve na track leyi nga duma vele ya Mariana yi humesiwe na i va single first ne ya ku humesiwe single ya beat ya fast ku humesiwa single ya a cappella and then loko ya 2016 ku ri na leya ya film leya Faka Mchizi track leyi impela ngopfu ya Faka Mchizi leyiwani so ni vona mi kha mi performa track le a pound
And he's famous. This one in the apartments. Yeah, ne. Yeah. Kuri kahle loko mlawu ku Prince Rangano na defense. Landzelelani leswi ni nge le ku swi endleni sweswiwani. Tindhawu leti ni famba kona. Show leti va ku ti kha ti endliwa ku va ku ri mina a main artist ku va ku tele lerero ka chavisa supporters start with Prince Rangano, they even know the lyrics that they sing. I'm like, from track number 1 to track number 12, like guys. No, make sure preparing. No, Prince Rangano, you are very successful. You know, award. How do you want Leo? Not going to tell him what award is going to win. Yeah, Leo, your best hit song collaboration. Ben Manga in 2013. He's singing a song, Leo. Yeah, he's singing a song. Yeah. He's saying that collaboration because that collaboration total lango. Interesting lango member that collaboration. The collaboration who combat ku tirhisana. Ngas kota ku tirhana. Then they buy chumu. Look at the artists that we train us, not on us, we got a collaboration right now. We take Atlanta in the future. Got artists in the Tata, Butitra, Munwofana, Victor Chavala. Victor Chavala. Look out for that name, Victor Chavala. Then Mr. Bling, Kiza Chavala. Mukumba, Barry, Kuzia, Mumbai. Because you're a boy. It's not boy. Yeah, I want to be the one that when I made it. You're not projecting already. Okay. So, please don't you put. If one of them bangwan lava nitra na bona lava baenda ko music yo fana na mara. Go fana na super jerry no langele ku success nena la speed bende kasusuma phakahle protect na yena into susuma phakahle na as video santsakisi mayima na yena eish protect because more I want to protect go
hayi mhaka yin'wana ya kahle ngoli yi nge le ku ni tsakiseni mayimayima na yena i mhaka yin'wana yi nge le ku ni tsakiseni ku hlaya ku xurha vanhu lava rhekodaka laha va tele swinene. Lero ku nga ku ri vangani mi nga mi khame sweswiwani loko hi ku Prince Rangani studios yi na vanhu vangani kahle lava yi nga ku va producing up to so far from January ku ta fika sweswiwani na 3 na ti-artist ta 20 something January, so that's like 4 months. na 20 something wa ti-project no pfulela ti-project leti nga ku humelela loko lembe ri hela va ka vanhu va ti-artist te le Maputo sweswiwani already leti nga ti recorda leswi lembe leri ene ti ba marabeng. Ti ba marabeng. Okay a ni ku va ba ba Xitsonga yi any hip hop record 7 hey man sweswiwani Prince Rangani uba hip hop ikona la mkhulu studio lexi ni ngo pfulela xona to welana van'wani va ta straight loko munhu a lava ku taka Prince Rangani a ta recorder what are the procedures? I mean vanhu vo tala va a wu ta tinambara ta Prince Rangani a wu tinambara ta mani ku laveka yini kahle kahle ku nga ta recorder lava ti-album ta n'wina ta kumeka ka ti-stream services like iTunes mara van'wani ti-artist a va koti ku va veka ti-album ta vona laha kasi what is a hindrance leswi nga ku vanhu van'wani va nga nghenisi music wa vona ka ti-iTunes na yini swin'wana ngo i ku va nge se kuma information ya ku nghena ka swa ti-digital platforms va kha yi tswala vo Google Play vo iTunes vo Visa vo Spotify ti tele mi nge Spotify ya ku nghena South Africa and mi nge swi tele
i 75 rand Yeah. na loko nghena kwala ka sweswi i xava 75 rand so then swo fana na album ya last year Yeah. swi ni tirheli ngopfu Hi va kote ku va ni xavisa mi nga hi nyika tinambara ta kona. Eh, Hambi ka mi nga hi nyiki bank account mi loko mara. oh the figures Yeah, the figures laha ni ta kona. kote ku xavisa 8 point something a na ha ri sure 8 point a yi ri 8 Kahle kahle international. Like what's happening here? lexi i drums Yeah. the drum box Okay. hi lanchela kona sampling ya drum How does it work? tirhisana na software ya xona Okay. lexi xi tirhisana na program leyi tirhisaka ya Cubase So ni tala ku tirha Tibola. hi Cubase or Logic ya tibola ni nga ni kha ni hemba kumbe ni kha ni hoxisa loko ni ku qom music ku tekelele ka Xitsonga that drum ya Xitsonga. ya Sound. so kahle music ne wo tekelela music kahle wo So- tekelela na le xivongo music Ta yivela kahle kahle. hi swo sweswo element yin'wana na yin'wana u nga yi Nga yi add ka swona gospel whatever hip hop Eh. ni can still u nga sound. yi Ni vona ku ri keyboard ni nga vutisi keyboard leswa I know but Keyboard. this studio how long has it taken you to build this Rangani studio that you see? this setup leyi ni sungule 2012 ku na leyi setup ku na leyi nga hala ka room leyin'wana ya ti-apple yeah so then ti-program ta swa ti-apple a ndzi se tikuma ti heleli ni hinkwato for xichaka mara swa ti-hip hop na R&B na gospel Ti nghena swi tirha kahle Na why is hina mi tise ka studio lexiwa handle ka lexa xin'wana xi kumari xi na that thing. na nga tolovela ku office leyi kahle hi toloveli ngopfu Mi tolovele ngopfu. He's the mother of se hi faneke hi tirha hi faneke hi humesa swin'wana leyi ka mabokisi hi swi connecta ku ri pole se ku ya ku a hi se Hileswo a hi se xi pfula xipfumo Leyiwani ku na swilo halaya. leniya Ku na swilo. ku na swilo Lero nga expecta swilo swikulu ngopfu ka Rangani studios. swinene Especially ka technology na yini. ya ka technology why sweswiwani studio ni kota ku xi tirhisa hi ti-gadget my cellphone day one ni kota ku yi tirhisa na iPad na Mac ni kota ku swi tirha kahle What do you call these speakers? These two? leti ti-HS5 HS5. ya ma leyi 7 na tin'wana ta white ta Lero swi dura ku fana leti ni price vula ku point. ni tala ku ti vula ku se albino white Albino white. ya quality ya kona ya tsakisa Lero swi dura ku fana maxavelo ya kona. Swi lava munhu a swi lava munhu jimenyana. swi lava weight la mandla kahle Swi lava mina ne. swi lava loko mo vona brand leyi hinkwaswo ti-mixara swiyinini ti ya mara hinkwaswo ti-sound card handle ka piano letimbirhi Yeah. i ti-brand tin'wana mara leswin'wana hinkwaswo kumbe swi languteni ti yama Music wa Xitsonga wu dume ngopfu hikuva wu tirhisa nkatara. Why ku ri hava nkatara ndhawu leyi? Why yi nga twali? a yi ri kona katara ka music wa mina ni fike ni cinca loko ni endla vuvuzela dzaku fo ni fike ni yi cinca no vanhu I want to do something lexi na mina ni nga ta vula siku rin'wana ni ku ni ti-create something loko ni endla music wa mindzumba mindzumba
Ndzumba govera ra kona tiranga vitirero loko Ndzumba ni ku tlanga ndzumba a sukusela kwala la ntlanganisa marimba na xingoma lexi a xi nge sali trademark ya swilo leswi ni fana i ti-element leti fanelaka ni famba na tona loko ni kha ni tlanga music wa that's why studio ku ri xa Ndzumba Shaman Ndzumba and then it's the registered studios and Chaplin Telangana Shaman Ndzumba projects it's a registered company in 2012 kuna Rangani Music leyi nga registered na yona we end up publisher leyi hikuva na Cashman Records na yona leyi nga busy the project tele Gili wa Chem Culture. Okay. Gili as in the country. Vanhu lava ntirhisana na vona nsuka kulani but tlanga tikora teya ta swimixana hi swona swi lava ku kumelana ngopfu na music wa tikora ku fana na munhu a le xidyondzeni xilexiya se ni le ku xi tivi xa na marimba ku ri mativiwa ko hava space kahle a ku ta space loko xikwembu xi kha xi ni pfuna xi kha xi ndlandlamuxa swilo then ni kha ku na swilo swin'wana leswi vanhu vo tala va nga swi tivi ku hi Prince Rangani i munhu loyi rhandza ngopfu tikhwayere tikhwayere ni timamini tikhwayere swi sukelisa kwini swilo leswi tikhwayere ni timamini tikhwayere swi sukusela ka sweswi lexi okay a ni yimbelela tikhwayere ni yimbelelisa tikhwayere ni wina na ti-award tikhwayere na ti-trophy ma swi vona swi bikirana leswi rixaka rin'wana loko sometimes va award va ku hayi ni rhanga na hi ndleve a ri ndleve swi vula hi ndleve va ku khapa swi fambela na ndzheko okay va ku ndleve at least mi pfula winini na hi ndleve okay so lelo am conductor lo wina libre no wina ti-trophy to tala ngopfu and a ni yimbelela alt hi va la ku wa xitulwini top shot wena you're singing alto then ni ku 10 ni yimbelela na second 10 munhu wo yimbelela fanele ka tiva ti-part ku yimbelelisa ti-part loko u fanele ku yimbelerisa munhu ti-note ya soprano fanele u yimbelerisa so wena faneke u yi phika note liya yena landzelela wena se mara part leyi ni yi rhandza ngopfu a ku ri alt na second 10 but a ni tiva ti-part no namuntlha na base a ni yi bathulela and soprano ku yimbelela phela a hi ku rhasa okay a hi bapongo ku yimbelela ku humesa the right note Somebody stop with your hurry, xa halotela xi hlota milorho ku pfuka ka xoko vankusi